Mayam Bukurum Jari, Notice Window TV Dialog, meeting Tabidi Bapuna Putaram Nokchuri, Nasiki Tamzari dialogue topic Congress Khakna Manipur Kanba Ngamgani, Meghachandra. Nasiki Tamzari ba topic C Maruina, I could give Tarik Kunitoida Yadipoki Bistunada Pangtokpa Sangatan, Srijan Avian Gi, Tauram Seda, Akogi, CLP leader Oina, Kankraba. Recently, Akogi Kasham Meghachandra Thamki by statement to that Yumpamoraga Nasiki dialogue topic C Tamzabani Yamna Kogi Congress ki site ki Yamni strong political claim Hibatare Amakak Lakpa Sikimatang Dinazana Maruin Tamzabani Nixing Bayabusikuna Manipurda recurring tension Mama particularly quick communities in Gimarakta Mayam Toga Laposaquin Uragala E Masida insurgency gi border security gi trafficking gi economic under development gi Mayam Mama issues Mayam Sina Masida koi deal tauraga sum lakpagi phibam duni leise aduga 2023 gi megi tarik ahum dagi akoi thoglakkiba irang sida amuk hena intensify oirakpa governance adagi political responsibility areas wai da hena koi gi intensify oirakpagi mami amakak chaungna uraga lapudu ngasi ngasi maksu taraga leiri atuda akoi hujik si Bharatiya Janata Party BJP gi laingakna akoigi governance pai diba adugumba tangkak tune koin leiri se aduga masigi mamangda akoigi Congress na Indian National Congress na akoigi state resu Congress na mamangi chahida multiple akoigi terms se mama pai dana leibai pochima laikre aduna akoi ngasigi CLP gi leader gi thama iba wafam sida maru ina lakadur election 2027 sida PCC के लेवल दा डिस्ट्रिक्ट के लेवल दा ब्लॉक के लेवल दा मपांगन से हेना कनखल हलकान दा पार्टी के से ओपोजिशन दा मतम सांग चही तरा लैरुबसिना मरम ओइरकान दा मणिपुर सिदा शांति रक्षा सोमपुक लैत्रे मरम अदुना बछि से हंजिल हलकना बगी दमकता पाखलक बखोंथांग ओइना आदगी खोगी लीडर सिंग ला कान दा मफम मफम दा मैम चत्तना अखोई यंगसिन बगी पोसिमा लैदी अदुना इलेक्शन से थेंगना बगी दमकता अमुक हना कांग्रेस सरकार से हलकना बगी दमकता अदुगा मणिपुर दा थो इबा थोदो वथोक सिंग से प्रॉब्लम सिंग से लोइसन बगी लंबी दा चंगसिलकना बगी दमकता अखोगी कांग्रेस सरकार से लाक्तबा यादे हाबेगा चेतपा वखलोंदुगा लोइनना फोंगदोखिबा वफम एदुना कांग्रेस पार्टी लाअबा कांदता कांग्रेस पार्टी खकना Manipur se kanba ngamdoini santi purakani aduga naha sing thabak phangdana leiriba mayam asi ko khandana ba haibna tingwa fa mayam ma thami amaga nungsina dana ba santi lehanba ngamdaba puna maksi taisin nara kana pura akanda puna maktu akoigi lambi dur lakba yana bai damta congress sarkar lakpu se tangai phade maramaduna lakhan gadabani habiga chet pathaja budugul loina thamki wafamni adna swai gi matang de hiram se dai kuna naina jana bigi pukhat pa ngasi gi topic ni khana naina be saruga bina bai damta ko studio da ngasi lengsin lai bidi basi ikai kumne je panel sing di han makta dai magi mera gi president ima sujata ima taram nokchari ani su de lengsin bidi basi advocate oza chandra kumar oza taram nokchari ahum su bada join to bigani advocate oza puyam tomcha ahan bagi se oza chandra kumar lakchige oza Hojik la iba akoigi kano sida laidiba irang sida popular government mayamna pamba no bolengak lakre kemjan government lakre hujik mahaki cabinet ke expansion gi deposit lekai ta bangam dan laidi sigi marak sida aikoi manipur da santi laitriba tangdu laita ba laitriba waroi sinma purak pangam dabagi achobo cherak asida congress party na mahakna salengak se pairagadi haidiba miyamna pamiba punamaksigi taisinaduna masigi waroi sinma purak pangam gani habagi MPC की कोई लीडर ने थमकी बॉफम सी कमाई थम बिनी योजा कोई आन वक्त रहना कोई को पैनलिस्ट माचुजाता कोई नोटिस विंडो डायलॉग सी एमपी सिंगल इकाई खुने वोचरी लोगा सही आई ऑब्जर्वेशन जाती कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से Manipur da anauba nate already hujiki koigi hanagi hujiki BJP ki lenga hijab da hanaki the chief minister of recent but still BJP ki lenga ana BJP ki sigi lenga se lakhe ne 2017 se ka to report 2002 da 17 policy 2002 dagi 17 phawse koigi congress la amle ramabne Indian National Congress koigi adi koina congress si hana koigi Manipur jina test tawdribra haibadudi congress kaktani leramis
aduga yamna lisang sitna 2002 gi koi adusu June 18 gi backdrop the semba government am ka koi koi yai khuna jariba koi husi Congress ki president hoiba Sri Okram Ibu gi lenga am kha lai gi basi yamara chetna chahi trauma pan gi brenga even magi term ahum mari suba term zibo mari suba term oiram gada ubhoda just majority mark si ahum wat padane asem matam dugi 2017 da khoi hanigi chief minister nongthom biren gi lenga lakhiba si mayam na yengbi bada masidi dum governor gi role yaure ko haidi congress na matam du da kungani pan ka bane 2017 na ka base duga if I am not mistaken if I recollect correctly BJP na kunga mathoi male kunga mathoi the government same one keno tawrine government sembagi keno proposal se keno se baton se kuma thoi du in phangni ne adoi tawraga khoi gi honorable the chief minister hane gi bireni lenga khel lakhibane are lakseningi de Indian National Congress ki lengaksi koi miyamna already tested ne ab koi pena gi do mayam lei ko dima gi achievement mayam lei rigi pena gi dawa mayam gi keno de lei aw hoji koi gi hoji Indian National Congress ki koi gi hana president oramba hoji na nauna CLP leader in a Kalaba Meghachandra, Sri Meghachandra, Honorable Meghachandra gi Magi statement say Congress Laklaba Khakna Manipur Kanba Ngamgani. Alaina Lakseningi di rhetoric to Sumchat Pese. Miyam da Kogi Kainom Ngangam Daya di Haibagi Kainom Ngangam substance di Yaw substance Hijarakadi Tambiring wa miyam mangda wa tambiring juda Indian National Congress lagadi Manipur si Kangani kamaina kanni kamdauna kanni hai bese make singum thu eb ala khoi gi rhetoric ta khoi mayam da adum ta ba nuai ba ko adum miyam na ta ba da nuai ba amanga maga adum yare hai hujik mitai Manipur macha sing se handaki ongoing conflict 2023 position conflict lai ni ko chang bayan address ne 2023 gi May 3 chi gi ekhoi se yamna pangba ignorant oiba citizen di oidra bane ekhoi se aduna rhetoric to chakpi gano haijabane ne haijabase Manipur kairoi Congress la akana da Manipur Kangani haibasa karamna kanni haibisu ai hayanjaning e koina government financial agadi koina hanwa tawgudo thabak se sini resum si commission semgani e wari mada UPA government koigi hanagi former prime minister Manmohan Singh leading da makogi UPA gi lengak se center leading da sanchar committee gaina semya koigi sanchar committee si karino haibda India da leriba Muslims is sizable population in India da leri se Muslim si koigi Muslim chinau sing se koigi sizable population in even Pakistan gi Muslim population Pakistan hariba Islamic state in lauthok liba Pakistan sa sidagi di India da leriba minority oire hariba Muslim jine na masing yame lakchani thamjani ba wafam di kaino da UPA government na Muslim sing zigi ngasai marginalized or pa moigi oiba government gi facility da digi public keno da moi oiba representation walak pa kholak pa mayam zigi pena da khona da mayam mena na ba haina committee ma seme ba aduga committee du gi finding du da government act away ba adumai dawduna aina haijabadi Manipur kaheloi hairagadi kari tawni haibagi road map on the utpibam thueb mayam taba nuaina ba Congress la agadi Manipur kanni kai basidi yamna rhetoric oiba substance yauda ba vote nakselak bagi wangang male ba ko on top of that BJP gi lengak si
कोई ऑनरेबल खेमचांदी ngarang nahan da budi mai ngai ri ko ma wasak lo ba BJP gi lengak siri thangai sengna miyam da pena da na pik thalaba lengak ne ba chat khri ba lenga ama leram ba ri lak to ri si khangdri ko ngai gi tha ma gi tenure ji amdre arna chahi taret ki lengak si dang sai ani mak ahum ji di pura meyam je khang da ngau bu cha man na wahan gra ba lengak ne ba ada ina thamjani gi di asuk thina unpopular oire ba BJP si da Congress na Indian National Congress na we are the alternative BJP if not BJP then akhoi oi gadau ni hai bagi alternative siwo ta pi ba ngam da ba man ba mai na ujai ba adi Congress ki MLA manga ni khoi manga si adi MP ani ni ada MP ani siga Congress manga siga adi sai Congress ki lai ri ba hana karamba niputre karam mi ge no dadi 2007 gi general si downside or manga khakara ine ba ada aina haijabadi BJP ge something unpopular oi busi dadi thongna phudu oga miyam gi dong tawni haiba moju phajana mong ta na haidri ba Congress ki oina aduna rhetoric ta chatpi ganu miyam da hojikti chawkhala ba gaino ni aina ga pamjabadi chief ministerial face ya Congress ki ju BJP ki ju before election da lauthok bi ba kaino da chief ministerial face si lauthok pai ka lauthok aga di hojik wari ne Facebook page se da BJP ki su honorable chief minister Khemchan gi team aduna hire leader se moi pangkha pangang nei ba miyam chamam no pu e ar hojik Congress ki su moi chief ministerial face kanano no hojik lauthok bi ra dong bu election ju koidre oi mana mai makha li to go ne adagi BJP gi su hoji ki face budi koi honorable Yumnam Khemchan oire koi BJP gi at least certain oire no bi bai kai mathan juma na pu ge hai ne ba ai jum khanja ba dadi kai hana gi magi performance to depend tore hoji bogi di yam phajana miyam je tap tan waram ne kitang pirak pada nungai ba phongdu iko miyam je hana gi awa loi kawri ana adu chief ministerial face ani se public ta debate to ko US ki presidential election gi type ta road map si karino vision karino next 5 years nang na to du na karino ai na to du na karino ai ba se akoi di one sided monologue ak ne kano ma la ga leader ma la ga dum mic ta pa ga nganga ma ga laura ma ga chat khiba khatane aduga miyam na question do honde ba aina ga pamjari si di face ani thokpiro Congress ki na CM face mani BJP ki si ni hairaga public platform da ko biro pon claim sin biro aduga what is your vision and where will you take Manipur in another 5 years and hangbi question ja mi pum khuding man hangbi bam thoe ba aduda da apha ba keno thol kan aduga rhetoric oi ba hollow oi ba substance yaw da ba nga ki dum keno mai jilla maga dum adudi tawbi ga no nai right tham sa okay thank you so much akhoi karam haina kamdona kanba ngamgani hairagadi karam haina kamdona ngangani habigi road map adugi thajabadu madu kadai no madu pi ge dawne habini aduna tana ko gi chin hai oina dum chatpa ozan thambidi rhetoric oi ba dugba pot di chatpi genu haiba pot tu malaire aduga yamda unpopular BJP gi jik lai ba existing government saida ko gi adugi alternative oina ko gi Congress na khoi lagadi khoi leiraba matam khaktada Congress sarkar khaktana kanba ngamgani haiba wahi simasu still questionable oi aduna yam phajai wajagi hujiki akoi gi wakhalon du su chief ministerial facing chi putho kanda animaki prajada decide to honbagi adugumbagi platform am gpi ga seba form da thame ai oza tomcha tam lak chiki oza koi gi CLP gi leader kaisam Meghachandra thamkiba wafam tarikuni thude thamkiba wafam sangathan koi gi Srijat Abhiyan gi thoramda yedi popisnun hada pangthok thamki wafam jeta sengna Congress party laba kandada Congress party khaktana Manipur se kanba ngamgani haibagi wafam se thame hojik laidibasi Congress ki sarkar na palibani sigi mamangda before that multiple times the akoi times for 15 years Congress ki sangba akoi governance laikire parambe wafam su laidi aduna Congress hojik laidi phibam seida Congress khaktana Manipur kanba ngamgani santi purakpa ngamgani haiba wafam si kamain thambini usa to ai punong pukrum dan hojiki lai bo wai se mana hai se hojik koi ge
ꯅꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯥꯏ ꯀꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯊꯪꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NDAꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ BJPꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯄꯥꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯪ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯋꯤꯠ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨꯁꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯇꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯍꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀꯣꯄꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BJPꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯀꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯅꯈꯤꯕꯗꯧꯅꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯥꯎꯅꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯦꯗꯀꯣ 3rd ꯃꯦꯗ ꯃꯔꯝ ꯏꯆꯥ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯂꯝ ꯂꯧꯁꯟꯕꯒꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯅꯒꯗꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯉꯛꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯣ ꯆꯥꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯩꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯩꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯃꯩꯗꯣ ꯀꯜꯂꯨꯕꯗꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯎꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯥꯝꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯦꯝꯕ ꯅꯥꯝꯃꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ
ngaiyok chafu da leirabani mapan thokpa ngamdrabani hairaga ngaiyok chafu se nanaba langnaba takpagi mongda khaktang tawba ko ngaiyok chafu gi monggi thugairaga hanagi adumaina free one leiminaba yananabagi pochi ut ulakta ta taragadi sidi yok ko nuainaba chafu du khara mole khara hena nalhalasina haibagi mong am lakpa taragadi madu afob oiroi adana tasengna hai taragadi masi udana Congress na hai ibra madu supai man ke no da hoji peace lang na bo hona bo matam da sinari bo policy se masi phata ba khara leire saunari ba nuaini dri ba community ani makse masi themda ba gi mahut nam khakang themraga nam adu gi ningdom po madu di sum hengal han ba taragadi madu akai ba lakan sima ayam kana haijini ngem ko atopomna ngasi ngarang si ngasi khabar ai thengnaje yum lising manga muk sabagi aya pibu male yes yam phayeba kana de saduri buno sabam jana sarak to bata taragadi haji muri de gi tanthuri myam se bal sa ne harone adu piski masak la adigi chosampur de gi tanthuri myam se si bal valley de sa ne Bisempur te khangde amma de khangde amma iri locate tawna har ko taragadi madu asamu khangdang mo to libra adna sigumada hen mayek sengba ma sangba ma lai ko yum jawa je krai de satu adu natragana imphal man de le ma khoi khunno na ta janam mayam do ira mon ga ada sakib do ada dum lehin ge do bra som de la la ro da lamji yen thok pi ge do bra sigi pot am sang ne the same hai ga di chathuk chasin hai bisidi foreign country abo dum tong nei nom da no di chathuk chasin yar kani aduna tongan ba mane ba leba manung leba amagi laba am khakta oi bagi sagi chathuk chasin to ba bisiga thangna ru ba lam amagi chathuk chasin to ba bisiga khenai ba aikhoi da chathuk chasin to pi ga da base karum mong da pi dri no atopam na hoji green tribunal na han moina chaliba kano do madu environmental clearance laite na thing bi re ba atu ngarang han wo hang du i ba government hoi moi masen khana dana ban tong no tongan ba ni adu bo asigi lamben se da government aya ba pira bra moi je green tribunal da party ori na tra kamai khum da ge ba government kamai pa khum piri ge German road tiger road da mai aya ba pira ba adu sigum ba ko ri su ba yam do loina mak mangan ga es ama khangte ma es khana ya bon di hai dan ko karum jaga amada chakchana bomom da natraga karum mo phom da sum pokla khanna ba ge e yade nei num phom adum yana yanam lemina se hai bi mong da chathare ura ko ri su se kaw bro ba adu tar ge di hojik lai riba dispensation BJP ne su Manipur Kanba ngam roi Congress ne su kanba ngam roi na atopa potama thorpa yana le handak sidi kana dani mam to pir gumji sigi party da koi nam si koi na paja mayam mana ga nam ta di moi thingong utra ani mak se para tam bir se na hara ga di si yam lu tan ja ne handak semai ba go me je part kaung amagi misang de sem ra ba sigi question je parja de gi la ka ne akoi se ne de lamben kar se yam phayin han do ai khale ba spin ram do lupa karor ma na tari ti ju kari u sem do no ne lambi kya sem no do ri aduna ya bra ade mo pi bo khupi ji ju direct pi bu dong to ri Chandra Kumar ko moi lok to pui ma tu min ade ta ga di kan da local area development fund de hengal hali bra natraga PW ki election de hengal han ka do ri bra sai ko ek democracy ke like be paisa ji khara pitharage nei mayam se sai ro adu ko pela lokan hai bu gumba si sigumba podama lakpu ta tar ge di akoi ki khwai gi lai bu thiwa hamma ha bu oi ge ne bu BJP election gi matang bu yo si gi to hita to we adu ta ge di ngang na supreme court na hai gre bo hai gre ko supreme court na single free visa bi be se lem na paisa pithabe gi thabak ji to gnu kai no gi na kai ba lakane ha na ha bu si adu ta ge di nan sem re ne moi to ko lambe nam phajal se moi sem mi ko paisa kamai kai to ri moi to wa order pi gra bra thikadar maming na kari no sedok ma natra hai ba bilam ni sar kani na bilam sa ba matam da sai gi ma gi pot khar di jangoi to tender to gi bra
अदुनदी इडिया गवर्नमेंट हेक्टर येंगे मियें से करिनो अखोना का हाइना ए चिंग द खना गदि कंपुरा ngang खर येल माय फजेगिनी असि हाना इस ओ खर कखरने दुग तो खरने हाबि मोंग पैसा खर चाव थाब चाइ थरो मयाम मयाम जे लोइ तुबिन लेग्रने ना हाबि ब्रा ओके सर अदु तागदि मसिदे इस द करांगो ममना आरटीआई थारो हुजि पिरिबो पैसा से करी हेत पिबनो कमाइना पिबनो कमाइ तो काइबनो करम हेते की लाखनो हाबि जे तखलको मतमदा नसाय मान आईटी कनो सिदा आरटीआई थाबदा बाकुम पिरक्रे अपिलम थानरे ना वा मत मंगन दौरिब्रा इलेक्शन जो हिंग चाहि म फाद्रबन अदनदि आइना हजगदबसि प्रजा सिंग पेलक्त्रगदि अखोय हदक्ति सिदा नमसिको हायदनने नमको मतमदा को मोय ज्ञान तागदि ओके सर आई सुमाय जे याम फजन थंबीरे कांग्रेस सुदुंगाई अदगी अखोगी लेरिबा बीजेपी सुदुंगाई हाइतारे अजान थंबी सुजिक रोड मैप सिमा कांग्रेस नो इतारगसु महाकना तौबा ngamgani हाइतारगदी करम हाइना कमतौना इरान के लोइसिनबा ngamgani हाइबगी अदुगी चपचा पोतुम उफम थोपनी मधु हाइगदबने मे बी इन अनदर स्पीच हाइरक पायाबे वफम दुसु थंबीरे अदुगा मु बीजेपी की सुंगाई अखोय कोर इश्यूज मयाम से मयाम लेरि कोर इश्यूज अमा खक्तंग नते मयाम यामख्रे बसे सिंगे ना थैर मकांदा अखोय लोइनमक ताइसनन पुरपुदुदि यारोय मतम अमा नत्रग अमदना खै सेंगदो पोतुदि अदुमक अमु हौरकपै पोसिम लैगनी अदुम अदुना हाइरो पोसिंग सि यामना अखोयना सेक्शन ना हाइतारे मरु फंगना यासनब पुरपगी तंगाई फदबदे अदुमक लै अदुना what if मियामना अनिमक सिदा केमते पेनरक्तदना अखोयगी अनिमक सिबक लोइनमक नत्रगना कनो लेव आउट तोरमकांदा अखोय अतोपमा खलगे अमदा अखोय खलगे हाबे डिसीजन अदुगी पोक लाकपा याबगी पोतो लै हाबे वफम दुन थंबीसे अदुना अनिमकना अखोयगी लैबाक सि इरांग सि खंगना कोरिसु से खंगना खोंथांग पाखतुदि तंगाई फदबदुन लैरिसे अदुना करम पार्टीना करम पाइरकांदा अखोय इस इरांग नेमथा हनबा पुरकनी हाबगी पोची वहाई द पुंहाई द हाबे इलेक्शन नाक्सिलकपगी खुलाइउना सिनबगी पोतुमदि याम लाइबक थिनिंगाई ओइदुनिबनि आई इमा द लाक्तिगे इमागी ओनदि करमाइन थंबीदिंग इमा कांग्रेस की 15 years long 15 years मांग सु लाइग्रे हुजिक बीजेपी गवर्नमेंट एक्जिस्ट तौरी अदुना इलेक्शन 2027 दनि लाइरिसे अखोगी सीएलपी की लीडर मसा मंग सु पनबदा अदुना हदक इलेक्शन सिदि कांग्रेस लेंगाक से लाक्तबा यादे हाबे यादगी लीडर सिंग लाक्तना चतना ब्लॉक लेवल दगी मपांग कंखन बहोनबने वफम सु यामेक सिंग थमी अदो कांग्रेस लागदी कांग्रेसना अखोगी जस मणिपुर कनबा ngamgani शांति पुरक ngamgani हाबसे इमागी करी वखलन थबेनि अहम मक्तदा अखोई विंडो टीवी बिल येंबिरबा प्रजा म्याम खुरुमजरी अदुगा ngasi पैनलिस्ट ओइना फामिलिबा तामो अमसुं चान पाइबा फमदा सुबला तसेंगना मियामना हुजि ओइगदो पोती पार्टी अदु दा हाबले रोय अदो मियाम हुजि पामिदि तसेंगना लेरिबा हुजि पारिबा मखोइ से 59 से लेरिबा खोइगी होय 59 दु द चे कनुगी आतै तोखरगसु खोइगी मैतेगी ओइना लेबा हाइतारे को खोइ सिगी तंपाकी ओइना लेबा मै फॉर कनो से 40 कैन तार 45 ओंगनी 59 अदु माइना 35 ला 35 40 50 60 35 से हाबदी मैते पंगसु यारे को मसी अदुगी सु यावनो पुलप से सिंदोपा मथौ तायबा अदुनेबा मयामना पामिसिना मरमदी सिदा कांग्रेस बीजेपी हाबगी वन नतेबा आइगी लेंगा आइगी शासन चलाइबा हैतबा मयामसिना ngasi फमुबदगी इरांग से दुम हादा सुंगाइरे 15 years कांग्रेस ने पालंब सुंगाइरे सु केसुनतबा थमजेलेना तौनदना तौखि अदु सुमोइना मतम दुदा ऑब्जेक्शन तौबा ngamखिदबा हाबदी सेंटर अमा सुंग लैदिबा केनो मयाम जुगा असम रेफर्म मोयानरगा सु खोइन स्टेट तुगी करमाइना यावरिनो हाबगी साउनरे लैरिनदना को मतम दुदा खोइदी इरांग थोखिबा सु लैते अमा सु लैते करम ग्राउंड के तौबा हाबा दुगी आर्गुमेंट दि तौदबिदा यासलगा लाकपदगी नेबा मयामना सुना कांग्रेस न पुसलकबा सुनि तौदना दुम प्रजा मयामना सावरा लैसे नत्रा अदुना सुगुम मयाम अमा लैरबनिना पाइबा मिसिंग सिदि हाइजेबै वानि ऐ ngasi सु दुम हाइसिनेबा होंदो होंजिन गातनेबा मिसे सेंना हाबदा बीजेपी दे याम बना कांग्रेस ता संगिबा कांग्रेस ता याम बिना बीजेपी संगबनेबा अदुदुना हाइरिबा मियोइसिंग से मियोइने बुजि दरका हुजि अखोने फ्रेश इलेक्शन हाइरगसु सिगी मिसिना दुम लागादी लैरिबा हुजि हुजि एमएलए ने न लैजरिबा मयामसिना सुम लागादी अदुम कंटिन्यू जथगिनेबा मरमदि मोइदी मसा मसा की सुविधा येंगा काननबा ओइना अदोलोमदा चटलेबा अदो प्रजादि हलती तामो तोमचानाजु हाबदो अदु पामारोयबको अदुना आइना हाइजेनिंगदबदि तसेंगना मसिगी पोच प्लप अमा लोशनबा मथौतायबा कांग्रेस बीजेपी लैजो हौसनोबको मोइदि पार्टी लैजो हौसनोबा तौबदबु आइगी माइगी मसागी बीजेपी की नेशन फास्ट हाइबदुदा नेशन फास्ट तुगी यूज तौबा ngamdraba एमएलए सिंग अदुगी मतक तो वांगा ngamdraba मैम सिदी मकदौदुनो नट्रोइन हाइसे
अदुमाइन तौदना कांग्रेस की सुंगाई चप माने मियोय बने दरकार संविधान मसक खंगबा चना कांगलोन मसक खंगबा लो कमाने यु तौ कनो तो हन्नी पावर कमाने सिजन हन्नी खनबा अदुगुम मियोय दरकार ओय ngasi assembly tumdana leisi kai marangino kaigino di asida changaga thaba pangthokpodi ngasi opposition na tamo tomcha na haigiba khudimok to opposition gi leiriba mokhoina su moigi kano modi khali sarkar paibagi mi sujadare na duda dum leigreba adugumba mayam se moina su tamo tomcha tawya ba ngatane ba praja akhoi di third party gumba ne ba khoi di akhoi gi adugumba de tawna ta na hairo ga hana mu khoi party president BJP na su haidro BJP khaktana ni manipur kan kadaba mu haire moi bani na kamandana khoi praja khoi di makai mari chat yadreba moi bani ne hek kalak pada khoi di ngasi icha mang khreba moi bani ne hek kalak pada ngasi army camp te gi icha mang ngasi thi khang da leireba khukan do yong odana aduna si mi ne ba darka oise khangba mi si da yamna defense to ba seng na hada mamta banerjee ngasi kamai defense to ge amta khallo ba mi du gi makha po le ba praja hingan gi natra sen ge ba pose leader oina khoina khan ge do mi se si gi makha yam po le ba maduri samvidhan khana kanglong khangdraga khoi gi seisda khara mana lining leire kan adui dana lining badung oi leiro ba khara mana khoi gi koilas tha ba gi kanu inspection chat leire khara mana tractor tho kanu JCB thau leire khara mana mai gi mathong na dana mafam chalaga kanu awareness program pi leire tau ga da son da changjan ga da pot seng na habda ngasi makhoi gi kanu sem diba popular ga tau diba khoti ba ga se moi congress su haibe na Puji chuk ne lai nei si mai gi kenda da kumda ga ko mayam si da mitrang sana na ba na adolom da loi ngau na greba sugum bal leaders na amuk thagala ga di praja ko di sijagim na pharane ba adu di mioi moi da su tai na be aroi praja ko oina ne isa bu khong gan jan jabane khalaga ne hingda bane badum khara lega chorok thora chakdi fini bo su aina ni ko khala hingda bane ba asuk na ba situation si da kai gumbam ta tawngam da gai ngasi anok bane haiba poto anok mayam haiba ai su anok ba haibo ni ko tawbu tawei de ina dum haidu ne ba hana man minister ina phamam ba ngatani iran kari no khanga ba ngatani adu gumba changsan ga da pot huji ka tamo tom cha ni tamo na chonga haiba lising manga do krai da saudo no budget thora lore moi di adu na na tru na han mamang da mayang pa mana haibiri du di manipur ge MLA sing du la ni mai budget pi paisa de do ara ka dum han gi ne haidu ni situation in matang kan do wai sa de haibiri du ne ba du kana na no akhoi na tro akhoi na ngata ne ba ngasi tawrei ba ma'am se aduna maram oiraga aigidi congress su haija roi BJP su haija roi MLA da su haija roi khali praja khoi kai dong sige ha se masi mun na khangbi ro tungi future semam se haita raga di masi gumba mayam se amung tang di mayum da lehla se ba assembly se ran to bangam drabadi ne bungo samvidhan se ngam drabni noi ong potha ro noi ganu thika do atopa mi para kandura logera na tra tanara to gera na adolom da thadu ose ba hoji darka oi se samvidhan se chana kamlong khangan ba mi sine mathau tai se ngasi kai gi no assembly difang oina leisbo kem puthong ngam de kai no ji bill pass to na ngasi hairei ba pot one sided mal hai ba pot ka do asidai lokthar ka da na tro lo moi na pass to ga da na tro nata da na khoi di ka tour chat lai re loi ma mai gi kanorom chala khoi na son da na mai kai mari chalhan ya dre ngasi mak ta su asuk yam na chat pa ya da na lai da na moi stipend gi ta da road ta khara kano khala ga yom ba mi du bok da mayum da nga thong jara yom ba du bok da du lok tho no order ne na law le hori police myam na more ka ba to jam bai mai ben myam ba yauri ni ka do gi ka ching da chala ga kano singjang da pitek ta ni yon jam myam loi mak ta economy pura fail oi re du mai gi hingjana ba hai da na mayum da gi hingjang yo la ga thola ga ma pan da nung da wa nga pham ba poto ngasi di law thaw na khoi da law thaw re ba ka bai hingo hai ba no ba ja se moi na sembi bra ha sembi dre moi na kano to bi bra ta masa na hinge ko na bu bo ha ki khali ba moi gi myam sina lo se ka mai si da nei no ba economy se kana na ngasi oheli no national highway se akhoi di chacha ge yong ko ta thare adu su kem da no respond me tarik se tarik na me last week ta bi le re high court ta thad ba te koi thari ne ba isai gi fundamental hak rights bo ta kaino na pi ba ngamak tram ne ba tawre ba port condition se lu rei se yong ba khoi se akhoi se karam background de hindu adu ta di masi gi tawja ga da port khudin mak se ai gi di face ha ba di mi su ngadu de gi kaino su fresh pam ba wa ne ba nata da na si gi myam se le ba ai ming palaga di moi palle ne am sawale ming di palaro chongthok chongjin ha se loi khangna mani son dong ya dre son na chong chene son ya dre son na chongthok ni sugum ban sina ngasi continue cha tha lai re ba seng na ha ba da
hai bai wani aduni aina khoina su hainai do akhoi di seng na matam du MP bimol se bimol oina thagat chabane ba mi du gi qualification mi du gi kanu du yang thaga pan party yang na te adu mai gi atai tai mak to bongam dra ga su mai gi mathong na khara assembly da mai gi parliament da kanu voice khara thamu baduna na trong asi phere phere hai da na moi masen sindok sin to da ngau na ri sine ba adu ko mi do matik cha bad mi do darka oi hai bai wane ba khangba adu mai gi so heng soira pa matam da khoi du ngang du ngai leirim ne ba mai su soira pa matam da du di khoi ngang ne ba ngang da di to ba husi bok ki di mai gi oi je ba pot di dum khara cha thari hai be gi da mak da khoi na ya bai wane ba adu mai to da na khoi na MP da sindok ngang ki ba do a mai to da na khoi gi MLA si da su sindok kadam de ba khoi gi state election si da su adu na tra ga no option akhoi option like te ai na isni ngasi yum da gi hinjang pu thoga yon ba da ya rak tra ba hadu tan sa la ho ra ba ni husi ge ngo ko soro kendal yom ba lai khala abani ha adune yum du grai saru dori ge ba mai jaga chang ba su ya de sonde la pa su ya de tamo na tro budget ke am thara ge matham du da su na tro mai he chalak pa de ge relief kem na fan kem thagi ge adu ba ITB da ke am yo ge puthong na ki me am du ne thum da du ada du na puthong to ge me am du ne ba ado gi moi ge kanor gi moi gi meim sari ne to ri dum le phajana loi suno ba le hen ba ngam khra bo TV da karo kya no tawre ka taw hi dune ba aduna yang kana de ai na haisini ai gi bu praja da request nei khut jona ga fresh haibadi punamak ta fresh ko adu gi potu darka lei nata da na sigi chongthok chongjin tawgada ba mathabgang tawda ge ona taina ulta pulta taw lei ba moi pum mayam sidi ta sengna thamda bana pharani haiba pose ai aham be gi round to tham okay ma yam phasana ima na su thambire aduna lebak praja miyam chana su akhoi MP sindokpa ngamgibagi thongna du masidasu yaraktre hairagadi madugi sindokpa ngambagi thongna du akhoi leigadobuni haiba potuni iman thambi sisu aduna khwai maroina nakan ani makki posidai da hojikse ai ojagan da kumar da lakchaning bisuja khoi self lidai go phonus thami 2027 ki election su naksilak pagaloina masidai sida akhoi Congress na lengak pai deba yade pai ragadi kanduri me duna pai deba yade hebisi wakhalon da akoi ge pick level dagi mahila gi nupi singi block level dagi district level dagi ma pang kangkhal hana ba pai khalak pa khongthang ni heba wafam jitha me duga pai ba taragadi sandi henjelan ba ngamgani naha sing thapok mayam pi gani thabdai development gi work mayam ma tawgani heba wafam mayam ma su assurance khara sudumak palli haitare aduna hojik si akoi ano bolenga ama lakta ragasu irang sigi core issue sing kita khut thaba Kuthara kanda masi losin nabigi potu hujik tawdriba yamna nongna leiriba akhoi premature oiriba kano maduda state ama khaktina kun hujik leirise maramaduna matang sida koi 2027 gi election sidai da hena meeting changak pa ma sung masida politics ki oiba haiba tare akhoi gi political speech hai tare adom da hena chat po jana sung sai thambi ki kemta masida rhetoric oina chat pi gena form thamki adom da hena koi gi election sida ai gi mathang gi dadi aina pai hongana ba aina ai koi governance chalaina hongna ba haiba gi wafam du da hena meeting thamakanda adom da election gi purely adom do ina focus tawraga la abra haiba gi wahang simasu swaida naina bagi tanjam ka thoklak pra ba wafam su thamjage hai tare kamain thambi ding sai matang gi ja so kai rone khoi gi Manipur se koina yeng matam da June 19 gi achauba issue ma thoke ko adagi matam da akhoi miyam na sai khoi ma SUJATA na haibi badu ai ju endorse tawjage sai awon ba purak ke haidaragadi fresh mi mathau tai awon ba purak na ba hanagi ariba sing da vote pi je hairagadi problem lay hanagi dum tested mayam se adum ngang ba mong pham ba mong cha ba mong chap manan lay ra mayam mi sing se adum hanagi mi sing thagat se hairagadi khoi anu ba ma khak parliament de injal lu bai na tranga si phiba mama khoi ne dang u ba phangi ja parliament ngang ba yai hai ba khang ai se hanagi khoi parliament ngang ma ga je khoi gi ngang ba ga je khoi di Manipur si am pick state ne duna ngang ba rule MP gi rule je kai no kai je khoi lai lai fu hai ba mi na budi rule de lai di khanga ga practical pot u phang ja ponte ba a hujik ti miyam na ya ba sai gi miyam gi ul khang bane na adigi Manipur ju ju lai ongoing conflict gi miyam je pen da gi MLA kuntra ga tare lai ba ko chongsil lak ba yauraga LI ga yauraga di 55 lai ni
ama legi da zum elai ne paraga koi 55 lei basina vote khoma bawba da character ne miyam gi sentiment ja kam ni charge tor ke da aduga MLA manga khakna vote khomboy khomda boy tawgiba koi huju honorable MP gi role si koi ngasi ure masih change koi uning hai adu su outer di yadre outer di ticket ko puthok ngamdri ni BJP da di ada BJP da di outer gi di ticket ko puthok ngamdri ni huju ta su outer di yadre ba adu khara adu koi sal fechu hor pada dinga adu magi na mana manung da kari khan manu khande hor pada ani hon di phajan dinga ngam ba Manipur da justice pura ka dong ni kai mai mai seng di pala me ma su masi discredit to di phate koi ju ko auna ai lakchani di data yang je bada ko ai se ai an ba vote se yam coincidentally June 18 gi thokra matung gi lak ba vote se koi honorable David koi jam gi government kai gra matung lak ke ba presidential rule lak matung lak ke election ukrami bu bi gi an ba gi keno se term se si se ai gi punchi gi an vote thada bane ba ai hu zubong ni hingi aduda masigi vote thada ba je koi yam kupna yeng je ba da ID politics se adum khabar number khara pare adum khara competition ke khara yor pe competition yang pada ID kitang data se matam the federal party na kano ka bane tramari ka bane koi ge Dr. Chandra ni na lead to Dr. Chandra ni ma mo vote po doi ni ko ma na vote po je koi morang them na sorry nabadip ozaweramba koi pachoi gi CPI gi karamba ozana badip na vote chani pan kuni thoi hele ai ning jing jabata aduga federal party na tramari karaga congress na kun karaga congress na government sem gi bane okrami bu bi si gi regime se aduda panba ai na panjaningi sina June 18 gi aduk chaw i hausa matam di public morality si yam wange ba mobile le ba matam na te mas hauna ba naidana thol khiba miyam gi ihoduna maram oiraga Manipur State Assembly mai chakheba ko adigi party kharagi office mai thaba khotpa adigi even MLA sokpai legi ko mai poktana adigi mai amang khongoi na ba yaugre adu loi tok thokraga hairi bi ihoduna maram oiraga public sida eye opening kainum khak piraga juncture khak piraga State Assembly da 60 seat laiba Manipur State Assembly da no ba face mi kuni thoi vote kare mi kuni thoi ai jang khai mayani ko 30 da tang khai oi doine ado mi kuni thoi ano se ano go mayam ji mar ta kana yawi hanagi former chief minister nongthomam biren singh si DPP ana party ama ka koi pong khai mani na president oiraga lingba party koi sahit miner makhong da Manipur gi ngam khai kai ba yaro na taw na singjang chi aga taw budi mathang chong aga congress gi amu BJP chakhibani ai nai jabadi miyam gi ihongdu na maram oiraga mi kuni thoi state assembly da chungchang ni thasdo mayam changhi matam du da aduna hojit questionable oiridi ngasi thoiba issue se Manipur da thoiba crisis ongoing conflict sina maram oiraga miyam je kayam na mit mai pangage haibadu ne ba koi ojabi mol vote kare masi mit mai pang bagi ne loba ma natragana mit mai pang da ba saw mi helaga BJP ya da bagi thadaru ba da chanage ba ma ko hangba ya question je ekoi kayam mit mai pangage ekoi kayam je inform oirage haibadu ne ba huji lamuk na ba ya ba matam su oidre ba lamuk na doisi koi public morality sina yam high oira ba huji yeng biu ko hayeng si yausang hodure ko MLA mantri mayum da pau na mai mo na paisa khai ba ora ane ba aina hangning moi du voter ne ba ado moi na khalak ba leader se kayam phadoi no aibam ju khan da ya ponti ba si ju la asari kana da tai blame ja ai khoi da dum tai ba maram di public leader representative MLA MP chief minister prime minister aise miyam da khandoi ne ba miyam gi thinking process to gi reflection ne ba si kanam da khan te aduna miyam si handaki hujuk leiri ba issue si da kayam thina ekoi si
inform oirage haibadune koina hojik khana ba yaba wa amana aduga ani subada public morality si hayeng pyauksang manung dum test tawrani ko MLA mantri mayum bureaucracy mayum chang dana paisa khairani adigi chaksa jana khoi chaksa na duine khoi mau trawani khoi group ki paisa suk piyu bot khoi nangi lei hairani natragadi lei ti aigala ani masi tokpiyu ko aduga khoi gi sigi 2027 gi election ju kuidre ko tawragadi kuiro ju tha chai padrabani korom conduct adum January December January swai la ani ado itaragadi yamna tenba matam su oireba ko hauji sidai sida mit mai pange hairagadi matam adum leiriyeba inform oi yaraga zo huji yembiu ko sahi ahum mari si miyam si khangda ngaubugi type ta thamamaga huji koi honorable chief minister koigi yumnam khemchan lakpadi lambi koilas khara thare eba tai assembly da koigi sugunu gi MLA honorable ranjit na haibam leibani koigi honorable mamangi chief minister leibiri ngai da pat laba pum laba nam thiraba lambi ji kamai se kan wan sembi doino even ruling masen da honorable Shyam Kumar na hangbada matam dugi koigi RD minister oiba Hujuki chief minister oibe yumnam khemchan ga assembly mong da launa bu leibani koigi keno ruling masen ni ko haidi lambi si lambi gi tok khora ko infrastructure da kai da chahi mari ahum mari tap tan miyam je economy pung toy dana leiram karbar handarak pa paisa tan magi lambi handarak pa pochai mamana tap tan wangak pa pochai mamana skyrocketed ni ko aduga paisa tan magi income lakna bagi source na hana lejaram maduri bu mo handarak pa ko ana sigi chairak sida tha mari manga tok tangai re trai ni pan ngai re ko khoi se vote se election ja hoji koi last ki dai samakak langa kreba honorable chief minister sina I'm not criticizing him man to du di pai ma su no ri haita bane chief minister oi bade adu hoji yeng mi ko sahi ahum mari patlaba pumlaba namthiraba ai gari ko pe mamang ngang ai hajaram bam yaw bane ising chaw da thongjen bada yai da mathak inkhalak da kop tan to ko haidi adugi phibam du da sahi ahum mari thamme hojik miyam na ngai hakim mitrang gi tai ta langak pa magic wen hai tare ko lambi koila sabi re hai bisida koi hana gi awaba aina haijabadi hana gi tap tan wa lagadi kitang pirak pa harau ni hai bama adu mataw ju phatte ba sagi chara helan thamaga chempak kano ma langak pada lakna ra phoina ra chabado aduga haraudo kanom tawre ising phangam dabdagi ising yaw mama langdarak pada ising thak tore na hana gi awaba loi kawba masi tawbigano miyam si chai ahum si yamna mong tadana leigre ko koi khujik boba dum kangpukpi landri Chuchanpur Chandri More Chandri adigi mu Chuchanpur dagi Imphal lomda laktri More dagi Imphal lomda laktri Beli da laktri hai bade aidin kanglup ani gi ne haijari se aduna chatok chasin akhoi chatok ko chat pusi ate moina laksala pusi ate adugi phibam mamda akhoi hauji su leiri hai bisi kaubi gano an election koidre paisa khara pira aga paisa khara langa aga adigi ngahaki mitrang da pangda viragadi maduzu yamna aran no khongthang oigani bako adu aina amtang thamjani mana nasai koi honorable chief minister yumnam khemchanda akhoi na hekta magic wen ama piraga mana jo hekta crisis pulap solve tawni haibu jo koi expect taw roi che ba maramdi May 3 ki irang si lakpa matamda miyam si tamda leiba miyam adigi chingda leiba miyam si magi mafam duda protect tawraga shape oina thamamagadi ngasigi chatok chasin yani yaroi haibagi issue je leiram moidone ba now madugi potudi hana leiramba koi honorable chief minister hanagi nongthomam birena masigi simadi completely failed oina
complete failure neba adu mo to ke dori safely thamam gado du da thang do rak reba thang do pudur maram oiga hoji ti amu thangjin badadi honorable chief minister hoji ji oibiriba yumnam khemchanda yam chauba challenge maneba ana masida aikoina magic wanam toroga honorable khemchandji haite chumde adu ada haide hoji criticize to biraga it's too early even by the end of his term ngamudre hairaga su yam short way my temperature okay thank you so much khoi anobo chief minister khemchan government china matam se am ti sidai da koina hekta loina mak solve tawgada mina traga kudak ta ten gram matam lotion gada bane haiba pot su khoi gi arai ba thaba amadi adumak oiroi dori bani lairiba phibam sida to iba situation aduga yam ten matam haida nai nai ba pot se su ki matik am critical oikre tuna it's too short haiba wafam sima laire adu boy koina hujik laire post 2027 gi election su laiba pot na congress oigera bjp ge nakan ani mak te gi pakhalak pa thabak thorang sing ki da election gi mami hena tabagi chauna pot uba aduna masida praja sing sina akhoi gi lairiba tho iba thau lai situation se kayam inform tawrege habasima dakar oi khangbase duga khoi gi public morality ne uja Chandra Kumar thambi ki do ji yoksang lae yoksang che tawdara ka doriba mayam si sia chauba change ngami te sami se su haitare ana sigi posim ju laire aduna matam si am tili ten daraga chu thabak se buji cabinet expansion ju tawba ngam dan laire aduma ku yet yamna khoi gi war footing da thabak se tawbagi tangai fadam se leitba khoi gi full swing da haitare madugi pressure na taga madugi kano dumasu tangai fadaba dumusu khoi gi leidi pending wena leidi ne haitare ado sigi marak ta hujik phawba sarkar se anongo sema kanda lotion na bi thabak ra paikhat na bagi poto adu dai da focus ro ko ra gi center na su khoi gi expansion tawbai po se hujik kai dama kai na thindan banu haiba ga chawbo sima wahang khange tari kunmei da semba yana leire haraba poto mok masi khara yekthok pa yana leire haiba wafam sima su leire adu itara ga ten khara matam sida anoba government semak pasigi masigi wahang amasu motive se it's only for 2027 election haiba wahang gi chawng hangbani adu nai oja tum cha lak chige oja congress dagdi bjp ani mak ki laibai process ko ni election gi sumami chawng tabu adu ani mak ki tungan tham khra kana karam makhan gi model of leadership hoje ko ne dakar oi dipse haiba wahang jim lai ka main tham bining oja masi yamna lui aina hajining bada oja bimol gi matang na haijege oja bimol si prajana han lerami pot sing ji pendre haiduna ko oja bimol si praja gi mihut namane masi loina mang na yana gani mam de keno han gi tarumi ba mayam je pen da bagi keno party amana am chaine moi candidate putopo ngami ngamde congress moi candidate putopo ngamde praja gi damakta wangang ba bimol si moi na nek pani haibum bani oja bimol su mathongna leina aidi political party darkar leite aidi praja gi mihut ogani hadana chongthorpo ngamba mi amadi natkhidi yes I ai wakal da nakide maram de ke ma political party ogum thokte mathongna leina ai haina tawdamni ngangi momom na ngang ba gadamni similar atopa mana hanagi government ko ming tu panjarege honorable birena lit tawu matamda congress na ngang busi ko nunggang na tharga ngang busi ngai handak tumina le busi kari hojik chathari ba policy ji congress na support to have natra hojik ki policy de ngai sana habdo prajada community yam thina soi bisi community ani ne community ama khatang thema dong na tawba community ama gi wadi thoksa da bigi mong man ba punglinga kitang ko nongai te ba pon base masi moi chap mana burgi mana bagi pot la adu tagadi adu na ya ba hoji congress wa ngang de base hoji chathari ba pochi da mo opposition amoina du ngang bom thok ta ngam bum thok ta bra hoji lai ba pot mayam che natra rang nan tawre yam phase hoji parkha gi da cm thole e parkha da na ta ba tawba asi tawba jail da sahi asu thamne rupa crore ma fine tawne sa manana larik takpa matam da phajana taam da ba oja sing je khoi action lokhat kani ana de moi che thokpra ba hoji hoji parkha da phataba niyom sisna ba sunga ya de adu bu aniga tinjana ba mari ta hi je kanana sidai da kanana sindori no ba si parkha da phataba po thoklai je takpi ba matam da phajana takpi de ha ba gi ne masima akoi khanggadabne aduna hojik lairiba poche hojiki sathariba pochida
चतरिबो पॉलिसी सिदा मणिपुर की इरांग नेवने हाबदुदी होय इरांग दी नेमजल लंगिबे याय अदुबु इशू दी तावगा लेगने हाना हायरबो कोर इशू सिंग मांगिने कोर इशू हाबजि मोइनो तोंगान लंबे न सेमगा खोय मतक लान तोरपसि नत्रो अदुगी लंबे दुदे हेना मतेंग पांगजन बसे करिगिनो मखोय की दम दी लाइफ लाइन न पिरे खोय दम दी पिरिब्रो मोगी लाइफ लाइन दु थलबो मतंगदा मोय ए सिदि सफम लेत्रेना अखोय मो खतनरगुम सेना लाकदबु नत्रो इमुंग दे मवनी लेबो मतम नाम दे सुमि चंग चंग करम कांदा आइना युंगी युम इमुंग लांगबगी आइना करमाइना आइना मदु द वायन के तोरिन सिगी पोचे उहुम थोएब कसा आइना हाजब दो ngang पम मतम हाना तौगिबो मयाम दो फत्ता बदो सुन ngang तातार गदी मतम दुदा मै थागिबो मतम दुदा तौगिबदा मोय कदो लेगे एमएलए मयाम दो चोंथोगो कइनो गवर्नमेंट कइदोरिगे न मोय रिजाइन तौबो यादब्रो अखोय आंगांग मयाम थोले से हेंवाय तुंगे फिबम दम द फरवे अखोय लसी रिजाइन तौरे मोय रिजाइन तौगी दबो करिगिन हौजिक तो वांगांग पो करिगिन अदुइ दिन ने अखोय प्रजा सिंग हाक हायबो नत्रो मतम मोय कदो लेगेबा कांग्रेस जो मतम दु लाव नत्रो सिदि गवर्नमेंट के मथौनेना मतम मन एस कांग्रेस हाइदि सुमिना सुमजु सुमद्रो मम दा हाइता गदे मतम मोय चोंथोगा करि अखोय रिजाइन तौरे अखोय मणिपुर कंदबो याब्रा मणिपुर के लेमिनरीब कम्युनिटी की मनुष्यदा असुक थेना हाना सुन तरोका नै तुमिन ले येंग ले के नो अखोय मसिद यावबो ngमोइना हाइद्रगा हौजिकता खरदरा को खुदोंग चाबा फंगबगी मोंग लाखो मतमसिदा हानगी लेरमिबा हानगी लेबाक जि कायदनबा कंग्रेस मिसिंग बो मोइना खुया उखुंदो ngang इसे करिगिनो असिनदि यारोयबा अदुनदि हौजिक इशू मांगन बसुंगा यारोय इलेक्शन दे इशू मांगगदि पैसादा इलेक्शन लाकने है इशू तो तौर तागदे ngसागी अखोगी मैदाम नो साहिबीबा को अनोबा मी थोरकने है काबसु होंगने है पैसा दे एटीएम तौनर तागदे कनाम पैसा पाइदे होजि पैसा दे यमु तागदे अखोय मणिपुर की लैरिबा इलेक्शन दा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा चंगनिबा पैसा से कराइदि लाको पैसा नो ममा पाना पैसा क्याम थममी मणिपुर की लाइव बजेट सिंजे सुंता थादना मोय मैम येनबो मतमदा अदुगी पैसादना भोट लेबो कोना ब्राब करोड़ क्या के प्रोजेक्ट नो भोट अममदा संगिसि अदुना सिगी पोसे लेबनिना हुजिकती इशू मांगन गिदबनु सु तौरे इशू से नमजल लगा प्रजा हाइबसिदी मचिन मेन मयामना लाइबनी मणिपुर की प्रजा सिदी याम वाबनी करिगुम खर पीरग याने न खंगिबा मदो खिगे मैडम न सम तोना हाइबनी प्रजा वहालिसि करिगिनो मोयना हाइबे याननबने अदना सिगुंबगी पोची लेबनिना तसेंगना हातागदे अखोइदी एनालाइसिस तौबो मतमदा ओ असिगी तौरिबो पॉलिसी से कांग्रेस वांगांग दिसि करिनो हाइबो मतमदा मोय मसेन यानबदोंनो तौरे ओके अदुदो ओइतागदे अखोइ वा कै वांगारोय बै तौनिंबो तौजरो मंदी केनो द कॉन्स्टिट्यूएंसी दे पैसा पिरपुम मोगी सरुक तुंगेबा अदुराबा तुमिन लेइसे हेना थुंगकने हाबगी वाखन जु लेनब्राबा अदुगी लबेन सेमदबगे नान खनेगे पोतो लंबी सेमदबगेराबा अदुना सिगुंबा इशू मांगनबा इशू नमजलगा थंबा लेबाकसिबु कनगेना चोंथोकिबसिंगसिबु अखोगी लेबाकी येंगनबो ओने लौननबो होनरक तागदि ngasiबावदा हाइबा मणिपुर चाखोद्रिसे मतम अमदा निंथौगी मतमदा अखोई मसे अखोई निंथौ खुम मुनबदा मणिपुर लेखा तागिबने आइदो हौजिकसे चपचान थोक्त्रिब्रो निंथौ खुम मुनबा नत्रा हौजिकिसे खरमो मोंगदा खनगिगेबा प्रजाना खनगिब्रो मोय मसेन खनगिब्रो प्रजागी ओपिनियन लौगिब्रो लौरोय डेमोक्रेसीनिना मोय मसेनी अदुना प्रजा की वाता दे मोय खरे दुना याना कर लोय प्रजा दे हेंगय थोप थोप लम हेलगना फाजनबा जेल थमजनबा भोट मतम मोय अमन ने लांग करी होगी देगेना येंबा प्रजा सिंगिसु हंदकती अखोय प्रजा न ngambra मखोय की पावर न ngambra हाइबदो अदुगी मतम दो करिगुंबा लाकप ngamba तातारगदी अखोय मणिपुर से अमोना को यामना मथौ मतिंग मथौना लेना लेबा स्टेट अमा ओइबा ngमनी नत तारगदी अखोय मखा तान कर नंगिनी मथंगदी अखोय हिंगमी हाबो खंगदेना पृथ्वी की लेमाइसे सुम मणिपुर अमा लेरमी हाबो खंगदेना मणिपुर हाबदुदी लेगनी को लीला पार्टी अमगुमनी अदुग मदुगी पार्टी मनुंग दे लेरिबे एक्टर मयामददी लोइनमुक चेंज से तौगिदना अखोई की सक्तम दो अखोई मांगकने हाबसे ओके सर थैंक यू सो मच आई
ani subaram gi si ima da lak saga dom ni uza Chandra Kumar da ai minute ani khatang pije ge uza gi sa ge rebutal thambi uza sagi rebuttal haragadi koi honorable ngomcha bimola koijamna khari congress si kari ki choose story no ma pa independent le pang madong ne ha bane ba so aina koi aina ai katum cha thamjani gi sina adu ai khoi adu di impose to bu ya ro ba india da democracy ne ba aina pa ma party si choose to bu da kaimta kaibility adu ga aina khoi honorable bimol gi magi keno sida magi public speech ta kai ta za hu bu da ko mana Rahul Gandhi gi paradigm shift hai tare ko hana Indian state e yangam meeting se mana Rahul Gandhi ne marum oiraga Rahul Gandhi ne kare prime ministerial face kala oira agadi congress ki center ga power paira agadi masi yamtina diametrical shift am lakani na mana khanbam layeba masi kaino mana hybrid smai haibane ba Rahul Gandhi statement sim de ayu ta ja jo my Twitter da kai da ma mana kai agadi India haibasi state mayam na punjil laga chaba entity ni haibane madu gi dune ba sai RSS adigi BJP na mu one nation one election one religion one language kind to khalai je adu gi opposition kano direction da Rahul Gandhi ge du statement ma du anana ko to bune ba koi honorable MP na adigi ani su bodana hairiba India is a union of states haiba why is it kakada masi acknowledge to posina regional autonomy se huji ki BJP government di onslaught ni ko 370 long thore iba Pakistan adikeno thugai re iba Jammu and Kashmir thugai re iba adigi Manipur ju huji phere hai re le iba mong mayam ji yenga gan di Rahul Gandhi gi ngase sai gi regional autonomy da focus to ba ma gi statement se si na yamna highly influenced to ma le ba ko honorable bimo jita aduga masamak se JNU da Jawaharlal Nehru University JNU da kuino oza hoire ko liberal thinking gi ideas na soidon ki influence to rongani lowi aduga masigi thought process influence to rongani haijabani ko haijabja adugi mathak tu da mo sum yeng biyo ko independent le pambadana vote ka da bi film zulay mamdi hanaki election ki violence unprecedented ne 2024 election se MP ki election se Manipur da amuk thoki dri sumai violence laiba adana sai gi block level da kai da congress ki mai mara taraga magi functionality ki no laiba function dong na organ laiba independent le pam badane intelligent phami no lairoi okay sir aduga aya sim da thamjau ge ba ada chama na position da koi gi hanaki kainora in Manipur parliamentary constituency ki election da third ta hoba aduga kaishamtung AC dana yam narrow margin da second ta hoba koi major thona hojomgi ngasi kainosida ai si pusan jarake ba kai gi damukta congress choose tawraga may sona lehori no habjo okay sir ada koi gi major thona hojomgi magi ngasai gi empty oiba rhetoric am lei gi ba masi yamna wakhan ta ba like dai shuai ba adigi inform oiba meeting da di madu yarakta kaino da Maharashtra da base to party ko yam pick pa union minister am minister of state ni magi usi keep magi party ki president oiba athawale se minister of state oiba athawale na luching ba si party si Maharashtra da base to busi da national general secretary watch are di yamna chawba party amagi type ta ga uhallaga okay sir to gi ba ko aduga mu kai to ge da national party ni kai bi mong di uhan ba pura di mu hai da ba aduga mu delusional oiba miyam si da ko gi delusional oiba magi rhetoric am dong kai hai ba aina national general secretary oiba asuk chawba party si gi party si na Manipur ki regional party oine act oni nai gale okay zai mathagi round dong lak jege za ayam nungai jai ima lak jege ima ada hujik Manipur ki labor problem si political failure oiragadi akoi gi structural issues ki matang su some part laide do political tasing na political failure ge chogum bi tare si oitare karamba akoi gi model of political leaders se karamba kanosina leadership se karamba model hujik da ka tai se bo hangjini ima gi motham bi Masih tu mesti dekat aja, saya ingin saya suhai gitu. Koi
ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯔꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯣꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯀꯩꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯀꯥꯏꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯍꯤꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯏꯔꯦꯕ ꯂꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯨ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ MLA ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯊꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯊꯤꯗꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ MLAꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯔꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯁꯥꯅ MLA ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯛꯆꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜ ꯄꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯄꯟꯁꯨ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯝꯆꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔꯅꯦꯅ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯁꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯊꯪꯅꯕꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕꯤꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏ 5ꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯁꯥꯗ MLA ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ MLA ꯑꯥꯊ꯭ꯔ ꯀꯔꯤꯅꯣ MLAꯗꯩ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ MLA ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯄꯤꯖꯔꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯄꯦꯇꯤꯗ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯦ ꯁꯤꯝꯄꯦꯇꯤꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ continue generation da kai re ba khoi se ko kairak ta na bung asi si ore ni seng na ha bada matam mama khoi gi ahal laman na dum khoi gi lai gi dra ba pabung tompo hoi gi matam da di ta mo amu khatang di amu kanu oi na chatlam me ba khoi gi assembly ga se function je phajana taw dra na ma ko ngam adum maina langna da na khona da hujik sidi mai mai gi opposition ni lai ra su odure gi ruling ni lai ra su khoi gi ke hai ni chap chap praja gi kanu oi na longna dre ba mai gi team work ki type ta ko opposition da lai jara ga su sonda ruling da pai ba da team work thina ba ngasai ta mo tam chana hai gi style do adu gumba khara khoi na sum mami tai ta seng na adu na maram oi ra ga ai gi wakhal da di lai ri ba ina ngasi pulap moi se ano bomba da ka oi hai se adu oi ra ka da mi du su ta seng na sen pai ba adu dai gi man ai gi adu to bi khi ne na to ga khala ga di ya roi khoi na khwai de maru oi du se nang na MLA ma oi ra ga na kai no thawdang to du se MLA athra kai no nang da assembly da changa kai do du no adu lom da question to bangam ba ko mai pa khum nang da assembly da house da changa kana na member mo ra kana nang gi responsibility kari no nang da MLA or kana nang da chaka da protocol kai no se na ngasi di yong odana hai pa wadani loi mak da soira bane moi personal pusile de hai gani ado niti de di loi kai ra bane ba handa ki ge thokhi ba media da bang bang viral oi gi mem do ado niyom da di tamo loi kai ra ba ngata ne ba adu gum mem sina ngasi akoi na leader ne na thamma bani na adu tari kanai minu sitoi no ba aigi ipaduna aigi imaduna sengna habada aigi imungi family da wari do en pusala se ba khara pikna tasala ba matam da ko aigi imungi family du da leader tu gi kanu natai cha da ba pot ama ora pa matam da mai gi leiri ba macha machu do kanan usit pi ge ne ha adugi concept to ngasi manipur do oi le re ba khangba loi ma kai ne ba aduna adugum bakchana kanglon khangda bai da samidhan da kayam oi samidhan bu khangdra ba gasi kem tongam drisi moi ngaw lei si kendra kumaga kanu khara saraga yani da doi koilas khara thara yani do koilas tu di mi masagi maigi pibam thopa budget ta yaw aduda su praja pa da harau bigano ba ain hajari se chahi du gi lakpa matam da ne maigi ai seng na di yum ma gi repairing do ai gi yum gi repairing to bagi fund ne ba du di ko kananta na mai gi pocket te puthor pa natte ba ngasi su mo haijari sine ba any kendra gi MLA na puthorei ba paisa do mai gi pocket te gi humang maman na khongban taw ru ga ta la ga pura ga koila sabi ba natte ba kendra du gi ne na ai gi yum gi repairing to wala sarkar na government na pithara ga le ba ta mo paisa ne ba na tro
adudi tabom thopodo moida do koi baduna lauhandana khongandana loi lehalaga make it chahi khudingi yengsan gadam ne aduda su hujiti akoi aina nahan mama da su dum hairai do kendra amada MLA leader ma nere lairani lairiba potuda aigi bot thadaba aigi thadaba nam khaidong naraga koilas bokta phajana thapote maira sang bokta phajana sana pote asi jaga sidi atopa ma opposition kanoge ma lekhiba candidate tu gine na yongdoba yawimni asi praja adu la leba piraiba potudi any amana kagera mafam dugi hairiba kendra dumagi lomaki kano tawnaba pot pirakpaneba adu hujiti adu chatna deba khoi adugumba wakhal yam pikpa kangusina ngasi akoina leibak ke matonsi phamallabaneba adu tadi kari no tawduse haiba wanda subla adu tadi adugumba akoina tawduse heng leader oiragadi leader oina leiba khoi kano leitana one sided ta thabak tawdaba hadi kendra gi piradi phangdaba mafam do phanganba natadana SSC ki kangusi di sigi kolupsi di khoi keno tawdabani na khaido thamba nataba leader sigi ko mathause aduna praja na haigadabusu hey sidi nang tawon thokoni ai thadagera thadaroigera थाउना कोइलास तो हाइबा गम्बगी शक्ति हिमजु दका ओइबा प्रजा सु कैदोबनो खंगदेबा इस आइना नोइ केन्द्र सु कैनो सुमाइ तइसे हाइबदा खाइरक तोइनेबा अस अखोइदि चंगबे काइजे बोट अमदा तिका हट अदुगी गथागी कोकतो चेलदि सुया यारो हाइबनेबा काबु कागदि मधुबाइगी रेस्पोंसिबिलिटी नेबा अदोमबदा चटनादेबा खोइसे अदुना कैनो चंद्र आइना हाइसे यामदा खोइसे सोलिबा खोइ प्रजागी कैनो मोइगी कैनो से गमजदबा लैरिबा अदु नतेबा तहनगदबनेबा दुदि खाइदोपै मोइगी राइट नतेबा मोइना आइना हाइसनि कोइलास कनो तौरगा खोंमान तौरगा कनो तौ हुमांग ममन पुसलागा पैसादुना सेंबीबा नते मसाइगी गवर्नमेंट ना पिथरगा लेजखरबा फन्नी मोइ MLA अमाउंट की बजेट नि को अदुदुना मदुएदुदा हुजिकसे हरावदबा तोखरो aina adudai du da wakhal do sakoi de du phaine habagi potu tokpiro leibak chalhan banga maktarabni assembly run tawdrabani masi kari gi changdri no noina assembly changam disi kari gi no noi house ki keno taw disi kari gi no ngasi yango amaram da haibai wadani maigi keno ga se cabinet ka se na hana dum khoi gi honorable CM na hana dum loktharaga nungni da dum pizara ba ya ba se amu delhi da mu chel lini u pai laitabani na masu सिगुम्बसिना थुम लैरगदि यारो हाबनिदा आई तामो खेमचान फत्ते हाबगी वानतेबा अखोइगी CM ओरगसु आइना हाइना पाइरगदि मथौना खरा मफम चाबदा यूज तौसेबा माना दुगी मोते हाईवे से हांगनबा लोनो मानमिनरगा ए मसी मदे अखोइ लीडर आइना ओरे सिम्याम सिना अखोइ मानमिनरगने करी नोमा स्टेप अमा लौसन सि चंगजन सि हाबगी अदोंदा तौद्रेबा असेंबली से थुना अखोइ म्याम से कनो सिम मतम बजेट की कई ओरसु खनबा सिदा अखोइ खरा पास तो होदबा लोगी सेक्शन दा अखोइ खरा तौदबा याद्रे अदुदुना सि तौनबा हाइबा अदुमबगी सेमबगी थबक से मोय गाइदबिदा अखोइ नाइन अखोइना सु खरा थुजनजनबा लंबी से सिनसेबा वाददी हाइबे वानेबा adum sidi dum teri meri hamu se dum ta lai re bo ji mo na di cycle palising gano manga lising manga gi house ki to bodo adu swat praja ke su harau roi IDP sing krai da no saru du eng hanjana su hai sine aduna adugumba da khoi am pen thoi si praja da ni koi na hijai se ai kanam ta da na te aduna khoi na ka tawgada ba phongthang se karon da chatlaga phagani hai bodo khandra gadi ngasi si oirei ba phibam sidagi he na critical da sum oira ani hai bai wane ba aduna madugumba se khoi leibiri ba club maira sang nadra organization sungara ma sungare ai isa maksu am soi gre ba ai su matam jana leibak ki kari gi kano taw da ba yung gi hingda ya dam ne hai ba gi da loi leina ru bani na ngasi se kano taw re du taw da suya de du su hai se ngune aduna sumain taw bodegi loi soidara bani nang handak ti amtang mit mai se pangaga aina de dum makom phangkhra da de dum hai bani noina praja na ne phai na khanba noi gi ken da du da leibak ki da ma khalle la bor ga su adu puthok pa su adu puthok pa yai khangda ba su leiri ba chandra khambra khar ara pa da ni mai bel se hema ar mai na su ya bra ne khoidi khangda bani na la ga haira ba du na adum kanu ora ba yu wakhal da leiba su leiba aduna khoi se ai gi right ai gi hak se khara khoi awareness program am su darkar leiba ai gi right se kari no ai gi hak se kari no haiba se aduna mai bel su wa da di khoi na di sum u ba da di mai bel se lupa chonga habiba chonga gi na tab su lak se ba yaw ba su bla ina taseng na thengna bai ni ko ma se aduna khatang phargadra man hai sinang phagadra hai ba gi chenja ama yang wa ba lei ba khambra aduna maram oiraga masana di kai no di khangjada ba adum lei pak ti punung da nusi bani na yaga chunggadra haidana dumaina kano to jada ba inajaba imai bel me amam sulaiba aduna maram oiraga in haining idi akhoi leiriba youth leiriba inkhalaiba handak akhoi gi 18 above ta ga lakadaba mem sina to ko tasan minaraga
कमाई तौदना अखोइगी हक से चाबा मफम द सिजन हनबे आसाम कै तोबेगी ngasi मीने रेस्पेक्ट तौरिनो बा नॉर्थ ईस्ट ओइरगा सु नट्रो अतोप स्टेट मैम द नागालैंड अदु ngasi दुम लैरी नट्रा अदु अखोइ मणिपुर सिना करिनो बा तौबिरि से अदु कनाना नो अखोइना अखोइबु मिहुत खनबा मतमदा अखोइ साइपे मानना मु हाइबा लैबने मीदे ओइरगा हुत यावंद्रे दो अदु gi hut tong tang yahan bam taw laibe gi hut to yawdra di lambi leite ba khoi okay ja ima yam phazan thambi de ima na su yam chume huji election ji su kuidra mi 2027 gi ada huji political party sing su irrespective of congress adagi di bjp mayam se loina mak 2027 se meeting thamakana lengna bahur ko possible laire marak sida praja gi morality people se kayam gam inform oiragi haba wafam sigi acho hangi laktu se masida ko election sigi khalam dai gi ko gi yamna crucial oi ba matam sida ko gi pangtha ba kauthok pa ma sung ko gi ज्ञान मांगबगी थबक रि तौरगुम से वफम सु लैरे अदुग लोइना लोइना ना प्रजा गी सु ओइरकान अखोइ की रिप्रेजेंटेटिव सिंग सिनसु करम वखलोन ग लोइना ना अखोइना मिखुत ओइना ना बि रिप्रेजेंट तौना बि थोलपुनो हाइबगी अचौबा सिसिगी केनो सिम सु वहंग सिम सु लै ओजा चंद्र कुमार ओजा टेटक लोरम दाइ अरोय बेगन थंबियो हौजि इलेक्शन गे दम 2027 गी बिएं जंगसिलपगी ममी से अखोइ अदम उरे अदुना लैरि बसि all across the party like political system se da kayam yamna karma political party signa do karba leaders na kayam yamna makoi gi kano si importance na taka significance peace over power masigi poche kayam yamna thamna na bi da maka changchin na ba makoi sem sara ba ge bo hang ja chobom lai hai tare otherwise adum hamu adum 2027 da so koi sakti ni hena pam dana handa kisim tang ai khoi tam chena pa hawadi akoi smain ta horadi habe ge dugi power mungring do in lakta di marak sida chap turi basi praja sle bakthi badum ta do ni hai tare swai ste do jagi mot tak na akoi gi kano ina closing remark oin tham biyo ja sidani aina sai mamang zo haija baduni election le pase adum taza bada crore kuntra changi hai minimum 30 crore 30 crore se yame ko bicha je ko ana midi lebaki di phajana khanba lebak si sumaina puraga di phani gai di khangba mi je election da gi lap thore bo thada bu chani ngak tre bu lepagi tok thokraga ana masal gi adigi wasai money madness haja batare ko paisa gi maya isida masal gi power sida ngasai gi paisa sina paisa le daga di loira mu yare na masal ne ke ju yare gun ne ke ju yare mi ne aga karandan ge ju yare boot capturing to ge ju yale natra paisa sina ngam da le tre now adai jaga du ne koina public ki morality da question to raise miyam na yadre paisa noina chaining ma paisa chairo ko di nawa chung lo ko di noina na sum pasal laga di lupa lising manga phangen khala se election ni vote am to bo no mga patho adi yam nong ning mane bo ko hi siki ana gi mi ne moina uris di sai gi election da vote lepa candidate sing sina miyam sina mapu ne ka ai be se kaura ga miyam je ko gi pechana leiba ya ba hangama pun nama leiba ya ba gi phibam doina urakpa ko adigi aduna level playing field crore kuntra chang ba election or level playing field di level oidre na ko haidi in football da hairaga na lekai gi club organization amaga gi club ka Argentina ga sana ba ga chamana ga di lekai club tu dim surrender to ta na ai yaw ja roen natra bol bu phangoi moi goal jan be wari tok tok aduna level playing field si pi ge hairaga di miyam na boot lepse ge na tholak pa na taba lepi yo na chung ching thok pom darkar lai ba ko maram di kaino da tangai phadan lai se boot lep ke hai wahi dari pa kholo ge na boot hosi thela ni me ama ko poster festival ngang ma yaw na pradai pa kholo je ge na pa kholo su oi ge hai ba pa khon ju chat ge hai ba du paisa jo pi ga ra ga di kai lum landro kadai no landro na ai pa khon ju chat pi ge hai ba no gi seba su tong je ge adu hai ba adu ai paisa jo no pi ga ra ga di magi thinking process intention to land ba hore ba dai du na ma ji choi de na ma ki pa khon chat pa te man ta ra ka du se pa khon chat na ba adu lei zon tha ke paisa je ma gi oi ji doi ne mithai lei zon chat pa da
chap chana masi ngang je nuti ki paisa nok phade ki thaina meram do nuti ki masi lupa 35 pi ba poto kun pi ro gari manga jai tamat ki 35 pi ro gana 10 pi ba 35 pi ro manga dum mat lien toraga nong mani chap chana lupa 10 pi ba se 10 pi ye do ada kai ngasi di paisa lem do nang paisa loro maroi ne hai aina chup thora am ne do nok phade ki adu gumba mayam ju dei khoina bot tharaga thadaraga jan kan dham re ko isang sina aduna ke dore sai ji ke pile gi ma so ta hai do Manipur ki kano Delhi la ka na Manipur ki issue di amta kana de pesha kar piro hai ga dum pesha kar pira ra han ji do zike pile gi statement union ke no ni secretary ni ke no ki cabinet a chaw no ni home secretary matam du ki ada zike pile ni hai du ne ba Manipur gi la ani adu pesha kar piu hai ga pesha do pira ga ra han ji situation ni matan do isa aduna situation Manipur da le issue issue da le ba pochi cd am da khanadana dum chatki hai base aduna ikhoina khanbi ga do se amuk su ko aina masi Manipur da hujik miyam da ngasi gi election ju naksalak pase ga ina appeal tawjaning mam ta gai tawjaram ge ba ko hujik election naksal e yausan ju naksal e pau number tokpi yo ko ni ba chat pa tokpi yu ikai ba ju khangbi yu miyam masi ta gai bebar kai na hajer ije straight at pa na ba ni ni ba tokpi yu mantri mandon gi mayum da ni ba tokpi yu akhoina ni da lo thok ke paisa do akhoi de dum lo gi ni mane akhoina paisa khara moi gi ni ru do adum akhoi gi paisa do akhoi lambi de yo oi ising de yo oi mai de yo oi akhoi gi rights de yo oi isa thaba ga ke paisa lo ge har kani aduna clean huji ki clean voting ethical voting is a need of the hour aduga elect multi party democracy da khangbi ga dabu amana BJP ni India rule tawri se 30 ga something percent ne moina vote share je adu ta de moi ya da vote ke ano 60% ya dri ne moi ya ri 30 something na adu rule li kanan tawe BJP no tawe ya da bujing no asi kai defect no multi party democracy da ekoina ubi ga do se yengbi yu ko jam section ga do si kai no afaba mi se thorak pa se ka da na ba kai silakani ekoi anti incumbency vote ana han pairamba mi se ma ya da vote sing tu ai na wona ka ni kai ma di akaba mi ni lai mutung ngai in ba na ma gi mi lengdra lai ni aduga ma ya da bang sai 70% ya ro ju ni ko BJP ke panjai ro na ya da ro vote si tara na tu ai gi ma dung kai ba bun trawa aduna ai koi na masi gi langak pa masi gi lang se warim da hujik e ko bon pa ma kar le re mai di vote lising tara lengdra le re karamba constituency vote lising kun thare ba constituency da aga atai sina vote lising mari manga taru ani yana laga tara phang mang ka doi ne aduga mabu ya da lising kun du su yauna rule tor ka doi ne ba adu da ne ba sai vote hada da ni swai di kwa koila thar no ara ka doi ana ko ni yeng bi ga do se vote si decisively kanana thadaraga karambada thadaraga phani hai bese mayek sengna ekoina khangbam changi aduna election thadar ringaida tenjota view wakan dabiu tungi khanbiu hojing haki ichagi thabak hapagi icha thabak hapa je bi lising tara bo thadara ko lising tara mu im lising tara du gi thabak hapa sungam ngamoi nang su hapke ma su hapke loi hai hai jen ni aruna oyo do poni oyo do dream ma piri ba mi do madudi ekoina straight to reject aus okay sir thank you so much oza tumcha dam la ke oza chana kumar se phan tham bikre public ki morality edu awareness amasung kaya mu yamna inform oifam thokpa hai tare election de mo ga chokor wor se lai bandana faida yamna koi gyan ta hause be go fam do section wa do tham bire oza tumcha dam lak che oza aduna oza akoi hujik se political accountability se tungoina ra maga hekta koina political ambition se da hana ubai pot ama khak tawba ado congress sungai BJP sungai re aduga to pa koi gi irrespective of different political akoi gi parties mayam am lai se am lai bak thi vai tara pip state se da koi nam toina ubagi pot am lai ba hujik moksuni bang ta lai bo jan thambi ba kori sus mayam am lai ri akoi resolution ga da mayam am lai ri masida 2027 gi election se da meeting thamnara koi pot am mi tara koi oina urak pa si masuni koi ano gu sim bilengang si gi koi cabinet expansion to pangam dre as if state ki power da kemta ngamjadra ba dawna koi gi ada
ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯗꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯝꯕꯤꯁꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯅ ꯀꯥꯒꯗꯕꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯀꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯖꯅꯤ ꯀꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ constituency allowance nama yawi contingency allowance nama yawi entertainment allowance nama piri MP da supi MLA da supi ba masi kari ne da magi constituency ki ko mi lak pada mating pang mangam na ba hekta mo na salaga hekta phin mulu bu nakti ha asima ai koi na khang do ne aduna ko praja sing sida hekta ko changni phini bu dong ne hekta pangang na ngang bu si su मधु फत्ती प्रजा चांगली फिनी बनते मरम दी माई मागी हो याम हेन बे हेन दबो तो मामनी पीरी बा constituency allowance piri allowance कोना बे बियो piri कोना बा कोना दो माई हेन constituency allowance से MP अमने फंगी जे तोलो पुन ला अमगा लिसिंग कुन मरी ला अमगा लिसिंग कुन मरी सिना आई इमुंगदा यावसंगी मी चंगा दंग ला कोना गदरा दंग येंबियो कोना अदि खते करप्शन दुदी करप्शन नि यादि हाइबियो बा जस्टिफाई तो बिरा करो सी नी बो चली न रोबेले की मैप चली मको जे मको नत्रो मते मको त मोने प्रजासी न तो मोदि चली देबो नो आई हैव माय रिजर्वेशन स दुदी प्रजासी जी चांगली फिनी बो उतार गदि मोजे कना नो बो होदे मैं ngang mo sebi abro मैं प्रजा की दमते सिंगे दबो नत्रो ngase hari dudi kadhin da podium ba la ko ni ko dang ta le kai no ne dudi praja sing ju sang ni bro mo ni ge na sat bro kan gi ni han bno kadu bi ikai yo pi bno praja ki mating pang ni na bot ka gi natro adu mo le pi ba kan gi ji phan mo entertainment la wen si mo kadu la bno akoi na udi ba adu thabak tu tong na ba mo manga tro pham ga nunggang da kanu tong na ba ba asi पोसे अदुनदि अदुमाना उबिगनो मदो थोलो हाय तागदि कारिबो मिसिंगना प्रजा सिंजे सिगुमबगी स्टेज दा लाक्तनबा प्रजा सेंबियो प्रजा सेंगलु लाइक लाइजु फसना हायलु हिंगना मगी लमे पियो ओना तैना चखि दौरे अदुनदि एखोइदि लाइरो प्रजा एखोइदि लेपने लीडर से प्रजा की थबक तौगदबनि सोसाइटी से अवांग थाक पुखलकदबनि सीदा तौरगा अखोई इंजन बनतेब नोई थबक तौगनु हेक लेतबदे हेक्ता चलो हाइब नते प्रशासन दिगाय चकने अदुदि मोई चफम लेते तागदि ड्रग लॉर्ड सिंग चत पताब मते घर पांगबियोना पांगनि बिसिदि मणिपुर के कनो पैसा लेतदना के वर्ल्ड बैंक दि पैसा लौरिसिदि वर्ल्ड बैंक ननि चांगि फिनिबो लाई केगनो हागेद्रो नहीं दगी मणिपुर सेम सारी वन पेंट पैसा सिस्टम सिस्टम प्रजा चांगनी फिनीबो खनबीगनु चांगनी फिनीबो लाइब मीदगी भोट का को लाइक लाइसु याम हाइबगी भोट का अमा खतनी चप मानबनी अदु मदुनेबा अखोइनने कनो सोसाइटी होंदोकसे हाय तागदी अदुगुंबा अवाबा तागब मीसिंदुगी कनो से मागी भोट से अखोइने चेनेलाइज तौगा अफबा सोसाइटी में पुरंगबा अखोइना थादरदमनि अमो हाना मदु मो थबक तो तौदनबा नद्रा याम अफबा लेना अनाबगी होजे प्राइम मिनिस्टर की कनो लेदी अखोइगी प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड लेदी चीफ मिनिस्टर हेल्थ कार्ड लेदी अदु मजे अदु मक तौबनबो अनाबा येपगी होजे याम हंदग्रेना हेल्थ कार्ड तो लेरबनिना इराई लेरे सिंबा अदुनिदा अदुमाना तौबम थोएबा अदुमाय तौद्रा अदुना नाबा येकपो मतम गनि मिगी हिंगनेनबा लायनबदि मोय पिबुम तोक्त्रो
hinganau line piba matamda akoi miti se mi yam ikai kan bo ne bo yam ikai kan bo chi da moina sale se kai no yam san na da leisa bi sing na thaban chungwi dum da aga lambe de pesa khalam bo ai mo yam thin ngang dro e bi ma sokani se no ngam no ma ju na pi bu di kai do sidi akoi ke culture akoi sogot pan na dro adu na ta yam thin ngang dro okay sigon ba podam le do second billion su yam mum te ta se na ha ga di kai no na di ki ministers di kai no phog na samna yam entertain to buni hanam si hel ngoni mon da pa man diga ma ma do mayam harau gano ko ma sa ma chu sumayam to buni na ma do chongjala ga chaina na ba chali ba mi sing di ka pi na ba thabak tu de de khoi to phate ba ko ai di ma mai na haningi du ga khoi gi sai sen ngak tani to wi matam je festival matam da chali je ta seng na hai ta ga di adu wa do to ne kang matam da mi gi akhoi gi yum da kano gi sei sak pa lak di si kang gi sei sak pa lak di si akhoi na ma do yam thin sai da tang ga do Okay, Oza. Ozana so thambire hojik se maroi na koi gi elections da laiba chau issue se mayam na haibe se election gi matam se da koi gi thogla ibe mi hut ine thogla ibe mayam se de koi na maram cha na paisa logum si koi gi democratic right to chumna season si du koi gi apam mi hut to niom chumna khala kanda madu da bot thada si haibe wa form ni election gi matam da ka hena koi gi chading tok thokim na mingon da madu da hayeng wai ka da matung da power se misuse torok ba ma sung adu koi gi apam ba do koi na wakat pa ngam da ba ma sung koi haiba ngam da ba ona taina ba da koi gi right to di pithok for long 5 years so koi khanga ga leibo form se leiba maram na miyang public morality da koi katang chumna chatpa inform oi ba ma sung masi gi thabake tawde se ba form se le du ga amarom da huji koi oja tam chomjan thambi sina emergency gi entertainment gi oro contingency gi oro lairi aduna changa kanda koi na kai gumba maina haiba magi thong da changu ba hai tare masi thoidok na kai di ha gi wafam do thambi hai tare ima da ai lak je gi ima closing remark koi na akon election gi matam da election gi mamang ne before da sigo main to thabak se masi karam haina masi justify viable oyena khanbi bra ima na kama kari ma thambi ni nasi unare su tai na te da pesa ka no to ba se na ha ba da dum koi sanga pangal lei basu dum thika lo tha dana dum tong na basu me ama ma yauri da ko ka ka no gi amma ma gi na tab da su dum ina ko ma me amma su dum moi dum kanu party famin na ra dum moi ya na dum pinari ba khali kanu na koi la ba di ma pan thu e ha ba do la ba ga na ma pan thu pe ba ne ba ina ko ma nung gi na adum ya na phone to la wa do ha dum tong na pe ba ne ba du na ni be wa di ina ko ma na su ni la ba su ni cha ma ne bu ko adu gi thoi do pa ka su kanu na te da akoi na hai di Laujo, Tojo, Badu Mogi, Tamotom Chana, so high re, my leader ni has been having Hazes and Okasukai, came to the lady. Tawotabu, Madugi Haruraga, Hayeng, Akwegi, Sana Ganta, Habam delayed na. Sagi Ganta, Hamsule, Madame the Aina Sini, the Eba and Sima Changa Pose, Kadiki the Mokta Changino, Kagino have the Mokoina, Mokogi Togodo functioning, Akogi, good governance or hand the economy down or Lapa, Mayamduna Madam, where Gangasi Aini, Bojangini, Niko, I Monda Hari, Niko Habagi, Mokoida Wakaldo Kalaga, Ain Hajarina, Adugumba, Poto, Loemak Tolok, Nabagi the Makta, Afabami can say have never in a high potsina. Kujing ngasi ni changari ba ngasi ni bagi da makta dum loi makki wana te ngasi sengna ba tamotom chama sung chandra khaki wari na te ba praja se lana u bagi pot ama leiri ba processi leithok pa mathau ta ba ni rosan ba handak tam du di ni ba ni bodu ni rosan ba to bodu bu ai na ngasi ni receive kai gino ai na ngasi ai subam no bam leita ba dei ni ko adoi ta di mokhoi gum basina sum leira ga di ai hanjan ni bodu oirani aduna oi tara ga di ai leader se ai na simbam du iko matang matam jar kan du da bagi magi matam du singaga leiraga ai na adu mana sindok hai bone ba hojik seng na hai bada ngasai makta su ai gi iram dam da thopa kai nu crime ni ai hai dum hai jage khoi gi angang ani kha mamang rang lai ki dare to bodo hojing ngasai mai mara pa bi myam khala le oi hayeng di khoi gi kanu da chalaga mtang hai bi si chani ngai bong rang lai tra bani na na asi khoi le kai di gi cheng khai da na khotana lupa lising drama thoi ma budi taw da na du mana cheng bora ohum mari ma budi tai meru kanu ko kg mom putho hai bada hai bi life to khitang adumana leibada di amu adumana ima bel mem dam khalauri bako adu so mu heyeng amu kai sunatab da dum si adum unara kane ba adu bu ain haina hojiki oibadi phare ba loi mak soi gere soi bai se ngasi ain haisni mi soi ri ba khudi mak economy tholak tri ba ngasi yengu ain ngasa haido sareng yon jaraga mayum da thong puthoraga economy tanjaga da mi do tanjala bani no upai re tam da chandra du life to ta hale ba du ta di
ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕꯩ ꯅꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯛꯅꯤ ꯐꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯧ 35ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥ 35ꯅꯤ 10ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯧꯅ ꯑꯃꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯀꯜꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯨꯒꯣꯠ ꯆꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ That is wrong. Adman Haizerisina, saying I have the Tode at the Potasu, Adumkoi Prajagi Toba Kerala, Dugi, Highway one, Loembaki Wadina Teba, Tasena Dumleba, Yausangamo, Ragadi, Chachana, the Bea, they do talk the Bea, that was the only conditions in the D. Adugumba, Taduxi, Highway one neighbor. Point upon the Matanma. Nuaiba Panda Bucanano, but over the Bumapoma, Matang, Tabak of Napay have a gift to never told this day. Aduna, a point the Suga, I know his name. Couldn't make say Praza, when again Tava, Aduba Quay income, Commander Hansige, Kanda Bagilam Bishimba, Hosea Green Revolutionary and Daka way, Ko Masipuna Maxe, Imung the Canara Potasungare, Imung Dugi maintain, Pubanga Maktabamatam, the Majimana Canara Eduni, I say, hiding Amnam never honor Pada, Aduna Koina Agidi, quite the request Matam Grasudum Libiri Sharkas and Natra, Yamdraga Sufi 8 months Kumadila Banina, High Porum Sigi Katang, advantage or the Bahab the command of the Nakwagi Lesotara Prazas and say, Adum Kamana Masika Noto Hansige Habigi way the go. Adadi Malagadi Tolaga, Swire or Gada in Hansan Haidaba, relief came Guinea and Piraga, relief came the Siki Pambudo. So they listened Tarani and a center de Kaitaraga, Lazeriba, relief came the Siki Pangan Beta to Lady Gadi. Aduna Tapadan have Tamoising the department, Emele Kakisna Table, Chandra, department, and Tamoising the lady. Adukuma man say, Loma Masi Aduni, Adumam to live some dog from Matota, but do some dogs say Hazikanana, no have the lady Bakwigi, Prazana, Semokta, the Gadilambi lady have a port to never. Aduna Praza Gantasi, Prazana Gantaringe, a point Lebanuaini, Prazana heck, Ganta Hodova Mikuptaning, a sea when a man is a quena, Yamata Mankaba, when a Kari Nonen, who's it quite only taxis or Lagas, a question can motic Java me to Kalodra Braka, and I wonder some Kandara Kalese. I don't know, Kandap Matam Yam the Matotare, I don't know, Hosiki Kume Harause, Togodavni, Togadia, they do Yam Hendoka, don't know Zedum organization, can allow to put them later, Banico. I don't know Yam Hendoka Potis, you can do crazy, a quickie life, second on the Chatuno Kambanate. My camera said Payadribani, IDP Miam Lady Adugi, I own the Pa8 home Magadi Habegi Wakal Karas Matotaiko, Harauri near the nature I should have a joining but joining down it's a he told upon the Tobodabu, whatever condition to give Matungina, I Gumba Imana Bika Amadi, Smina Lang, and I should minor later Gadi Habegi, Karasu is hard a pants and Ragaqua, then beg to see Habegi Port to minor Tamagat. Okay, ma, Yampasa by closing remark Tambide. Howziksi, Akogi, now coming back to the topic, Loisalakwa say that Congress ki Tamkiba, Kogi, self leader and Tamkiba statement, said that Congress na Koi Manipur Kanba, Congress Khakna Manipur Kanba Ngamgani, Masise, Kogi, politically, Taseng Harakanda, arguable Oitaragasu, Masise, objectively absolute oidi, Bawafam do Akogi panelist in the Sutampire, Aduga, Masida Karam Haina, the Gidi Kamain to Kangani, have a Potoma country when a Tampam to E, have a wafam do Malay, Aduna rhetoric Quina, Adam Jin High when a political speech when a chat Padudi, Madu Adumbo, Holo, but Toyona Kana with a pony, have a wafam duma, Tammy Haitari, Nungi, after the Yaudana, Akogi, Kanoma Yaudaba. Adugum Makan assurance and a potuma later. Duna Howziksi to Iba Manipur lady by Irang situation states that a Kui Manipur Prazamiams and a Kogi Tasing Harakani political arguments, Pamti Pamtre, Haitamayamsena. Political argument Pamtre, Queen who's a Pamti, safety, stability, Educa, justice, the IDP sing Mayum the Hanjanba, Aduka Kogi, Warwish and Pusila Pasam Pam. People don't want to hear political arguments. Sisi Pamtre. Aduna Praza Sing Apamba Shi Oire Adu Hujikse Waroish number Laknaviki platform to take when Udana lady, Laiva Langak sing issue, a quick Karikari Sataka have attained Matam Sedamung, Nainaragam, Matam popular garments, Madame Matamam, Mangan Crequin, Nainaraga lady, Haita depend Penetraba PR garments, it is Taktoraga, Aduga Amuksuzi, cabinet expansion to which Tabaktoram, Mama Hogada Basifuzi, Tindana later, now possible later, as is not a quick can order the Haitari, Karamatam, the Semakani Hypexi, a quick Hybangam than a postum lady, and we talk 24 the same in Hiraga. Aduna Matang, the Huzi, Koi Prazamiams. Sugyamna
2027 election nagla amdan makhoi ki thodang si karam haina logade ke hai matam ta akoi na kari gumba paisa na traga gift na kari gumba materials kara akoi gi vote siga akoi gi hak siga exchange tawgi ba taraga ri maside ki thoglap consequences mayam se akoi na ubasi isa isa akoi gi democracy ki wahan thoksi akoi gi under min tor ko potim laire aduga hena corrupt leader sing da shakti pisin ba empower tawboina thokpagi thawong so koine uba aduna baram oira kan sida akoi gi policies amasung performance te yenga kan da akoi gi vote si pira kan da hena people gi parjamyam ga asem ga power du maduna uhensi habagi wafam duni so yam nungai jeng asike akoi gi dialogue program si matang asu tension jere akoi gi thoram asi bu saruk ya bidun mapung phan biki ba ngasi gi kai khumna jilbe panelist ahuma oja tomcha ima sujata ma oja chandra kumar bu thakat phongdok chari hayeng su lamdam ase thoi be tongan tongan be su singi matang da nei na bagi tanja du Northeast Window TV gi dialogue forum na puduna lakchege mi yam sung soi soi den meeting tabiyo punong pamukana khurup jari Manipur Kanba Neuro Patients Specialized Hospital, Neuro Emergency Trauma Net Multi Specialty Hospital, Sinjoy Matak Tongtami Kai Hanuk Tare. Hospital Snamaruna, BP stroke, brain tumor, Nami Kudunkiba, spinal disc prolapse, spinal tumor Amagi, migraine Chimalaini. Hospital Sda, Neuro Gilain Kanba, Akabamakagi, Kusukulai Amagi, Nation Marankai Delay, Machina, Koka Marinaba, Tonga, Mukaki Anabasi, Intina Laini. London Masida, Neurosurgeon Yam Natangal in Marina, Chimudi Arapo Hundaki Lakba, Anabasi, Neurosurgeon, Unabahonavada, Awabaka, Mayomari. Masida Sumatana, Matam Tultana, Anaba Lang in the Maram Oraga, Kudon Chibakas, Mayomari. Masipur Mutagi, Credo Orebusu Kanaba, Dr. Parkinson Singh, MCS Neurosurgery, AMS New Delina, Masamaki Hospital Asida, Kumari Lagna, Anabasi Laini. Hospital Asida, Ataramada, Lain Matanatana, OPD, General Ramadi ICU beds, Operation, Medicine, X-ray Ramadi, Lake Committee Nasu, Ataramada, Hangali. Massimuration will Ramadi, Kudon Sabas in the Silobio. Hena Kubamro, the Hospital Asiki telephone number 700-5534166 Nataga. 8974572152 da pau public yagani Northeast Window meaning tabiriba mayam punumakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi KUMAR dagina contractorate paubada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinina accommodation and transportation pizabatanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hariba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hariba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamrol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau Haksan Panatamgi Hairabadi, Iramda Masimakta Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Selyam Changbana, Specialty Kunhin Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Signa, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mok Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hogiti, Awang Bathaki, Health
healthcare fanglabada matam manganbiraganu sel hena tinganbiraganu aikogi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patapiyumpham oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupa marol bidamak babina hospital sajiwa jail road khabaisoi imphal east lengsingbirau Natraga, aikogi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Northeast Window Mineng Tabiriba Mayam Punamakpu Taramna Okchari Hauzik Mapalamgi Thapaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinina accommodation and transportation pizabata natana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asi paki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyosingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building